Twasore na Kisi FM. Alright, abara kabisa hidi gacha tukira 20 na kiandense ya moya bono mambe chinsani cha Afrika ya mocha Kisi ya famu enkayo mugusimo nchomo tere group tuni bemi nyingo tonyara sebirengo 94 yemo ensemelia online na bakwenda Google Play ose App Store download Kisi ya famu radio app tonyara senchira ya bene kegima ngero kwigulege talibune kyoto chukuira ya maseme litomanya ile chinguru manasa magazeti yeli tukolia lero nabona botambe kinege kosie kegima kyumuro buli Mominchori nchebona botambe neriga 001 ndoke MC.DUDUS Liga 002 Mugaka Askofu Mkuu Senior Dr. Professor Silvanus MAMIORO Kegure 2022 Naiche Liga 003 RONALD MAYAKA. Brigadier, good morning. Good morning my brother, how are you doing? Niko salama, Mungu anasaidia. Tuwabokire buya. Twancheire. Amabera ina mange mono. Tota ngo buya bwa tebuto isane kabisa. Maneno mya chinga kichonsi yo maneno mya. Ande taliwo chencha. Ne ine rembwa yaye. Elitali na kitokota botambe ne elimo. Igakorokwa Nyasaye. Kabisa. Alright, unabotabu mwanjo motegarali kobo kwa nembo gazeti ya Taifa leo itariki 20 mutinyino yokane umwaka w'ikiri 2022 litukulia Jumatano Women Crush Wednesday. Unabotamba soko poko kwa nomwanjo motegarali gazeti mbwatene ya The Daily Nation itariki 20 mutinyo kana umwaka 2022 litukeli DUDUS yate. Litukulia Jumatano. Litukulia Jumatano. Alright. Yande kwa menta. No, Women Crush Wednesday ni WCW. Liko na kusuko uchimarogoba, liko chali ku Ladies Night. Anyway, chiwale tijaumia. Headline. Asibali babwati. By the way, kwa nginyo iri wallet ya noma tenja tukutete more than 15,000 one time. Kagole wallet nya. Na yegoleta actually na yegoleta 650 Kenya shillings. Ngama wajanga yitwara only 2 days egatukuta 15,000. Egeranaji ngwa gerwezi minga edene ya dogire na besango igwande ngate wigetambulizo kiaongia togetaze gete injubu igozoti nene kana wana ndika gozoti kiara se toko Chitare kukubuna bono ole ndugu yani na bono mbwa tomo soto tigango waere. Headline ya The Daily Nation by the way got tebanga new teachers want 16,000. Now teachers want 16,000 fees hike. Aba alimu aba nene bechi sukuru chechi secondary. Bono kabatakete chibi fees inya recommendwa by 16,000 Kenyan shillings. Specifically chiskuru abana bamenya time boarding schools kose chi day school. I think boarding schools mostly because mugano yo gomulekerege ga page ya kabere ne page ya gatatu. Yes. Magana ni gacha tali ya se ekarokilikia abalimu abanene bisukuru chi secondary kegendreta somo chi Mombasa. Abu aseba go tebanga batete 8,000 nyare ko ba increased asa magana academic year crash program no ko ena kinge calendar yabere ke kubwati goli ya tantaneta sengenje borire bwa COVID-19 bwategete mense ya Kenya. Yes. Amona makulianda mange bagotebanga ubugima bwakinire nini amaguta akinire chiga school bus ngobe gukira amaguta ni mintunga bunebyo mugano inora sepechi akabera singa set ya The Daily Nation mwacho motegali wako na maguta ikwanginyoli sana ekera maguta yino nyayo musubati Monica Juma tebanga n'ibintu ngwira na bire buronge igorate betenga ki ingabono tueranire normal si amaguta Kenya ngima. But only yesterday dude, I'm so mad by the way mochando ngomo kongu sana litukulie igoro there was only one petrol station Bosonga yabwata maguta total lakini jamu yarengo bakura gumi. Tell me and then the minister is saying about Kenya ngima maguta iranire nomo amaguta bado tarairana amaguta bado tarairana maguta na boto muchando nororo and if I was the president yes enare wote via one minister names withheld Moteving na kwera special assignment any sure maguta soire every part of this country. You will see fuel tomorrow. Omo waziri oyomo sisemi kitu kindege na chochi na bajika bwato mochando ikagoti
As a headline gazeti ya Taifa leo. That's a good question. We need the coverage. We need we urge aba likiweto magazeti ba make sure ngatwanya rumo ganonga kuruchia airport nkikigenderete. Okay. As a headline gazeti ya Taifa leo, majeruhi wa UDA na ODM watoroka. Ngaibago jibono na. Majeruhi ndio. Mbaro bali bakwa rusetu wake. Kerokenda soko tanyore tigiti yeida yeke amagia ODM. Abanyora chingoma. Mbaro mateke rokwa rusire ko nyore chingoma. Bono bali banyote chingoma anke. Ekero mchujo ya korwa seke amagia ODM na kilikia UDA. Bono nigo balire hira yo goche gotenena boikerano buna gosego tenena buna independent actually. Yes. Gotenena aba koba goboli chikura barabubene singe njoko ne kinga kerokene ngoikirane bare endoto yo gochikoba ebiroge bibatagete gati abali by the way banyoro mu chandonga mono yo kabiro mugabana bwe county ya Nairobi omuske Evans Kidero oyo koriye keroke bugabana me county ya Homa Bay iga ODM nyuma ya Gladys Wanga mu women rep county iko wetikiti ya Maseyemo na ODM ntobwato mo senator Njeru Nduiga yero koriyo bugabana Embu kori UDA bona niga chiete independent boy gonto bwa Patrick Wainaina kori UDA koriyo bugabana Kiambu nere independent Ken Obura ODM Kisumu nere gachiete independent gati abanda bangi bali abanyorete chingoma kurwa sibiyama au na koliye iranga bago chigotene na abuna abarwanere bene asinga nchoko nekinga nkonyora bali gosingwikana bali chindoto chiabo chiokoba abarai au kolengana nekerenga kiaboro boturure chingoma na sipeche kabiri gazeti ya Taifa leo. Bayo muganonga buno yini ko murekera sebiche gatano lima senga city ya the Daily Nation asabago tebaganga independent candidates bona abakonye barase biyama either bya UDA go ODM bachiko tanta ni sane merobeliye deputy president William Ruto na boigo omurai go yoko iruki bandera ya Azimio la Umoja Raila Odinga ekiyaga number 1 babwate some revenge missions keroke no nyemba rine tuchitikiti ya senjara ya wenderete ono bago keroke no monto bago di campaign abo yakere kukobweka lakini yakote bamonto gete yes lakini kero kurwanira ekeroro murwaniri bene independent are you allowed nelichiko kero kende ko koboko na ende buna bono obomo bonde bwensi like Kenya Kwanza go say Azimio la Umoja One Kenya Alliance I think so. Under which circumstances? I'm not sure. I'm saying I just think so. Lakini how will it happen ikegera? But again, because I'm looking at it like umuntu no mo Kenya anyway. Yes. Nubwate kyana no donere ngwakale kura nabwate. Yes, lakini umate koba independent it means you don't support. I think that's it. Lakini Ronald by the way iswali tulibolie mu wakili wikisochoke. Yes. Na ikeri swali nare kubaburi katu anyorete independent nande ngia abantu abako twira nerimage bako genda independent yemine tizokoro ogu ayete nenerete bweko monyene monte kumusira koboko kiamangiwe kumusira koboko independent. Okay, sawa na igure bo study independence ili no yeso na temetwe kurwa sechinsemo chirigeyo mara kweti dudus yes muni yacho kionde naende nigato geta kweta senchira yebo tutuka no musubati ukoro kuda Maris Mutua we miaka 24 oh jamani. Lakini unajua alikuwa shapata uraia wa nchi ya Bahrain unye minyokerense ya Bahrain yes lakini sobone iligeyo mara kwet asakuru kuiten inga yasirete in Kenya gaigo mubero yoto gete sema pole sana jamani. And what is happening by the way aba minyoki waite especially aba minyoki basubati ba iruji taranta na nyasaye bakunia ense ito ya Kenya people taking advantage of them exactly but nivo ndio lakini I don't think komuita iko kwanyorere nivo lakini ngento toja ko service serikali ya Kenya ngento take gukora ne take rating yo burendi actually anene mona sa aba ni anchuki aba ikera ba koretere bichingi ya science ya Kenya but bona kiyo kolendo muntu bakamwaye sometimes story is no mbaka security no problem but bona eche kolenda bakanyomba mwa yes mwao nyomba ngoto kire security mmoja nyimba takubikusika abantu badete bakorera banyumba basiko fine munyanyimba abesiko yes no le nyomba mebwesi ekereto moto ko ngentare what no it means singa kero munyanyimba abesiko security ya ombi yeri moto yaso utamanyiri nyomba
Oyo kasanya mbaye means wa bwanje. Kwa iko monto ko bagenda monto tamanyi. Bana mayire. No, story mune yo monto yo kwa musubati yo kukorera musajo eta abwa tu tata mu Tanzania. Abanga nero muita. Bono made, you know, that's a different case. Ndo nakwambia generally there is a discussion ebwente kutua rugoro ya magana social life, especially yaba minyokia basubati yaba. Lakini nende solution. People could be pretending oh nini I love you nini lakini bo mondali gerdia baselie waso. Amangano bwanchana. Lakini story chitwa chiguru marange sana. Amangano bwanchana na makora. Not only for ladies to iguru na basachi mondo ko haso kabisa ko agache nyomba wa kora kirigento mukungu manyakolengera linga bono tigako elie amenye binte bya ira malia ngwa kuginzo mne story chinyinge sana. Buye banga na era barakwe. Omade na bara uiterera kumambi. By the way mongwana na ari kuru Netherlands okwetero kunga Top Cohen tima story nga ikia chete kagenda gochi ya bwati we binora nginyori binde bikongu sana. Anyway katoro abo mugano inora sepeche ate gazeti ya The Nation majo asepeche kabiri wa gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro. By the way buna oyonyora etikiti ya UDA korwa chinsemo chicha sotik bono abaganirie bali babwetu kwancherana. By the way mungwano yobwa ni galenge ebalozi yense ya Kenya me yechinsemo chirichi ya Nigeria kwa Francis Gay nero nyora etikiti ya UDA kote ya bandenga sieke menubono etikiti kona nyore na nyore to skebosio at the same time asepeche katote gazeti so tiki ye yangi nyori mono mujumba karuro rikoro kungalona la bosso bali ba yete ndege 2000 noyo mwabo by the way yokabeire omugavana se county iyo Musubati Joyce Lona Gakwete Joyce akaba elected as a by election as an MP later on akachikobo mugaba yes nere na chaga sira tote bapole sana anyway yasipiche katika gazeti ya Taifa Leo boigone bwato roboti gai goronga ngaki chi activists gose bali bakorwanira obwene bwa mwanya bantu balire ira yogochia ko korobekana se chipara gwe serikali ya keiri VAT na boigo pay as you earn ona badanga amagolia kongire yebinto ime yo mu county ya Mombasa ona weke mbinu eligwe muganonura sepeji ya kane dudu siku ikepeji ya gatano ngana kibono ebyama biribire inse azimio la umoja byarokane biko mugikiri muraywe kyamagiye odiyemo muskirira odinga sinkwana bakagukwana sinsemo chirichia Homa Bay inga abantu ba kesuti ya ODM onye bagwakere president igoro ba ke ODM paka wa MCNs ebyama binde birazimio byatebirenga iwezekani because you are in this thing together at the same time wekyama kya UDA dudu sente kyang interest sana ekyama kya UDA wikirabono kya rosiri 3.3 million shillings kurwa sabarwanelya bali bataraisane kangana kimuchujo yabakego korwa the point is onye toisa negative for example of MCA kwale kubuli otagete tikiti toisa negative na nominations cia koretwe keroko gende National Elections Board ya UDA kugambe igoro yengane iyo igowaka na jibesa aba MCA bagwaka na 20,000 bali bali kuli yechitikiti cyo bunge no senator 100,000 bagwaka na bali bakuli yo governor 200,000 so far they have 3.3 million shillings collected out of these people who are raising complaints. It was very serious. Were buya kabisa ubugaita mwete chibese na chitokuri kibono mokoliana ngo chibese chimokoliana ngo buna tore ndune 20 aiga kitokuri kiga okay na ile ngoji konyora kurwa sigete araria I think that is ile ngoji konyora kurwa chibese bango teri kuruga butonyora chigento tobe buya bango nguru chibese chinkuruzi kujile bango nguru zingali bagaswara n'umuganda umugana mosona ayiri modi kyata ko yari kwegera dawe yari kwegera modi ahora modi sepeje kata by the way mwangi wa iria niko atalire okona chakwa yekiranga bono tali kuchigotika koliyo bo president wense ya Kenya goikate nene kabisa yende moda nga baikoyo babero for long agate banga hakuna igate ni na kintu kende nkeyo kiko chikomotenenia aseganga yayo koliya bo president mense ya Kenya tegerobo anulega abantu bakuligichikura kurwa independent barange chiri bubere bono go bategeteke gambero ge banchire barosio molengo bo
o independent Wajoro beroke free Kenya initiative ndio bago cha koyorosi no ebatagete kigambiro kyanjire because una gwateba you know ekigambiro kibanjire that means they are making a coalition which is like kwanganya kure kyameke mugoja sekende lakini bono how can they make a coalition? that is what bono umugwakiri obondo cheke Dan Stanomari Stanomari but he is very vocal. That's a very serious lawyer. Yes. Na ile nginje yako kwa kinera ya no matter ne brother ya Steve Mogaka. Namjua sana yule. Uliyo jumbe wa West Mugranga alia. As Vincent Very brilliant lawyers by the way. No nyeni nje no muirionare. Umugako mwabogare so. What I was wondering abantu aba tikagetigo sekambero ngiyanjire gento ngabuneke. Kero waterera san independent ke meeting wete na o college campaign cha work I work monyene nobody is supporting you, you are not no nyene party colors. I think as poster chiabo mbari allowed go I don't any party colors. Then it means libagali okorosi ya a coalition ya independent igona benga ezere chikoli bani ndio gotenda independent. No, they deny it. That's what the law says. What I mean is, what they're arguing in short, yani liba wote tenga naende independent naende barosi yoku muungano na benga na mukane abantu mbate independent ikende ko make sense. Yes, they make sense. Yes. Is ko babomna ba argue. Yes. Ono inora sepe jata no limo macho moteria senga seti ya the Daily Nation. Mugano no kwa naga igoro ye chisemi buna abalimu abana bechi school by the way nene mono chiria chichi boarding abadagete serikali emende shiringi chili buisano na isato. Yes. No orega iga sepe yakane onye kigo konyare kana iminetinga serikali nja keti efisi kero COVID-19 yasoete Kenya. It means ndo kirige gutugutirware kibesa chimento. Abayibuli bamago chandeka sana. Na ndo matenyora by the way igo abayibuli bagwakane fees chitamuinye. Igo chifinyira singencho egere bachigwekera calendar iya academic calendar iya bwango bono mochando no leo. One genda kemoga tanga free primary education na secondary education ngaigia jete. Inataka kuja gwaka ni kujubeta. Kenya vindu ya free mbiro bolipi. Completely free. I doubt. Ingendo nataka otebaneke. Anyway, menyogiro nero rasi school chinyinge kubatikana no waka no wage school fees. Iskuru nchira I can tell you ababuli abange ba confine even in us. Bago complain no nyana Sage news desk chito gaiga. No ba comment ruchi fees kichitari ko make sense. Sure. Anyway. There is one minister. I will meet him. Mwanonora sepechi ya gatano na gatata senga seti ya the Daily Nation na kyomo konyi bo murebwense ya Kenya musike Dr. William Ruto litskuri gorekera ko leteta ruche sinsemo kirikia Mount Kenya abe tukubalire ira bamenye be chinsemo kiringa inse kwiro president na chikoene kinga bale mi be chinsemo kiria banyorero bwaito bonene gwetera sobulimi gwabo. Mugano inora sepechi gatano gatenga seti ya the Daily Nation mwancho motegerere iligo kuona kendo roboto ra sepechi gatani gazeti ya Taifa Leo ekema kia UDA bono nigo gia semigwe gutugutirare amachibu yobochori bwa mujujo anene mono korwa ase county ya Nakuru ase ward ya Waseges na constituency ya Subukia kubwate kana na masakara gotoka gatugutira se chinsana au ali kira sabandoliba ali kira malita y'abandoliba buhana enda sobochori ubu. All right, mugano nura sepechi 10 kaberenga na Kisusan Kihika omo senator bwa county ya Nakuru acha kirego serwaga kurwase kiama kya UDA. Susan Kihika By the way yako matatani sana. Lakini urengo mokongu sana Kongu very vocal. Lakini I think Ngirisi na agete sabu ya mapema. There is something boiling in Nakuru. Girinyaga. Wango Ingirishi wana. Wango Ingirishi. Walipiga hesabu yake mapema. I think there is something going on as a Kamakia UDA in Nakuru. Yes. There is a problem there because bako tebanga musubati yo bako abantu bande balense ya UDA ebago accusing na nesona ndisana so kuburugania na kuburugana guturubania omochoko boko kora muchujo imeye county ya Nakuru. Musubati by the nguli yaro governor we county ya Nakuru. Wetera se kiama kia UDA. Ala kungorusia Liki Nyanjui. Mugavana obono.
At the same time umuraibwe kama gya urimo uskarera Odinga nigabangete sabari yo gotara asense ya United States of America guchakire weekend yegere bosiri tukuri ya juma etalera matukarenga etaro era abasa mbara specify amatuko narengera ire batekera arabe chinseme cha America nabo gukwanira chi agenda chi ayise ko president yense ya Kenya nkira akikokora nawo mirane nebikundi aho bya Kenya bamete imense ya America nabo gukwanira press chienselia bagukaba mangana Africa kubwatekana n'ekisera cha at the same time ekiyama kia no azimio la umoja obo mabwa azimio la umoja niko bwalikero munyakero gwe kyama gya sobuli bwe kyombe gya IABC kyombe kyo bacho neche bya IABC kwa fula chebukati ndio umanyete IABC yasogeti sakulanga all presidential aspirants babu watoke amalieta y'iki running mate chiabo by 28th chumutinyo elira asako bali tukolia lero chuma it's actually next week bona azimio yalikire IABC bako batebinga etariki yunye skivosio mugano inora sepeje 13 seti ya the nation wasukivosio which means ngambaranyo ramuraning uko iwana nkoraba sasa ngabona iga uko iwana uko sana kuchikokolekana sakoligere no ane ngendo kelera ila Odinga atawete kwa kwana igoro ye suti kwa kagorogoro chinse gona kugose korosi uniform yemo tayari Jubilee bakandira. Okay, again, tonkere kia beto very interesting. Kwa roba subati gete baso ka bagatebanga totete Martha Karua abe running mate ya Raila Odinga, you saw them. And by the way Martha Karua no yomo asebali ochikwana na Raila Odinga imeyenze ya United States. Exactly. Waro lirenga Peter Kennedy once go disappear from the scenes. That's not my point. My point is this. Bona basubati bali beso ogeti igoro ba wiper. Bagote bange kentekia kwa de basubati abande kurumoino. Ntoke mayedi intuku ya saying Kalonzo Musyoka be running mate ya Raila Odinga. Okora saying into musubati oringiru na role go tie muroveri oria. Na ndaba ba wiper na barabo nkuruboka. Allow me say this. Anyway. Martha Karua chakira collection board. Not even so. I think women are their own enemies. In most cases. Manya na kumiringe kyote teko ke manyabono. Nege koroke. Ya vele kuile melisana. Na ndo maisha muna bara abange. Korokereza. Dire TV. Na bono bara abange na kabara kambire no nyenkenyi. Ya bilogo zibo. Abasubati metero wa abange pike. You there are many. The majority vote. But in ane mojando yo to kwa Romaite. Ino mojando zimeke. Murakera nocha omotindi. Na bono maite na jete ko te moje jenga ki ngore tande musubati omino aje ko ba muiburi omino akante mochani mukanga kumi baka musubati mwabako kana zebeje 15 mugano nolege kurasi chisemo chiri cha Meru asa abantu bakagere ko baba begu babete bagocherere kenyoleke mona kuibetugo na goita abantu in fact batano bantu bakoleta kurobekana gigando chase epeje 14 gaiga babegeta matopara bagote bange serikali wapi ulinzi asepeche katane gazeti ya Taifa Leo by the way ekiama kia ANC ngiatenetie mjucho yaye meye county ya Kakamega chinsemo chirichia Ikolomani Matungu na Lugari kubwate kana nakeliba ko tebanga yarenge constituency ya Boni ya Lwani keliba ko tebanga amasakarario uchikwa kichikura kanyoletwe na Clovis Malala ko tebanga kanyabanyolire ujumbe at the same time obuoyo na mafuta bono byaletira umuchanda uche sabalemi egento bono go chikuirira kero kende sector iyo bole mite chikoba burunge oroboto yoira chingoro na sepiche katane gazeti ya Taifa Leo at the same time indo chegaiga se editor ya gazeti ya Taifa Leo bagotanga bali bayetu chilonti ya help by the way mbatakere bakane kandi takere babugatiku ba make sure bakanire elinda abane bakonye kena baro bayewe those help loans. But I think ya gotebanga ekrekwa nyorega siligoshaka gwakana lakini bona let me ngaki ora tunga kwa nyorega zini ya private sector na kiwe serikali ra manyanga kwa nyorire mino kwakane ke arete rikoro kinga no likirega sinkuru lakini does it meaning otanyo tiga sto gwakana help. Okay, na una mayete ya ringe gukurukare tima itigo sebona ega still you are supposed to pay na turanyora gas badanga batunywe kaba maybe bago tunyu bali kire gas bako an lakini bali go karaki ya batunywe bagane ya help baba unye
Wanonole katikati pull out ya DN2 pull out yenga seti yenere kurukunga DN2 kwa katikati yenga seti yenere bamulekera tamangana y'ikigari n'enchera chipara chinyinge chinze ya Kenya chitawanjero gendie gali kolengana na features chiriye bwate maitara bokonyoro bwate gali una gali ne bokonyoro bwate paka 240 km/h speedometer ngomonyo para Kenya para Kenya chipara njira of course no mache ngumbu chikogendi lakini Kenya para kiora gendigo nyoro moto nyoro moto yo gorukuru likoli rogoro otari gerendo gorna bata so paro ojando ko bwate sana atwaro mugano mu besa one gisese nyinga ezizina bego kunjwa ni mate ezizina bego kokosera sana in fact no neji ngondi jambo atera ne ziri mu musoto se mata mu musoto to aringa na jato anyway ese nonsense gatochere na tumete sese negali gongoro nyarambali ngo siyunga ki ere buye Kenya ngoyetole ingiye kwanyara bakuikange hoja ko chachira lakini anyway muburi no nyeme Kenya na bako mosa zidamba jabuni sese kolengereri buya wakora pia anyway ase ene kemolikere katikati pula ase tunawe tomugano na kiwo kipo abana bisi karabara se holi yes ase peche katana batoteka ziti ya Taifa leo by the way abanajeshi balenga balebi ngo baitita abantu 15 imense ya Democratic Republic of Congo norobote rolega igasi peche katana batoto at the same time imense ya Zimbabwe bono gochakero mwako gocha ngo kibale kurwa chisemi chiabosa ase chiskuru chioboroso mugano nole gwate bage goroyo ngana kyabali mibono bagendate gucandika kubata kana comment kana kwa magoli ya maguta no na moyo ni gomulekere boga sepe jemeronge bere na kabera singa city iga ya the Daily Nation at the same time shege kiri kigendate talisege riri yugo saga no wense ya Ukraine na monense ya Russia mugano ino mulekera sepe jemeronge bere na gatano lima singa city iga sabago tebanga bono ni go Russia ya tebirenga ni getagete kubwatoka as special operation aba ruwanie segi guchia sense ya Kiev guchia somo chiu Kiev eli ndote magoteka nyare nse ya Ukraine mugano ino mulekero mwacho motile senga sete yiga na boigo bagote baganga mugano nora sepe jemeronge bere gatao na kabere dudus ngase chinsemo chia Migori Kehancha na Wendo na Isebania serikali ya bwate tabaoni ya maguta ase chitaoni china kwanire yes bakonia maguta ligo lilietane ti aliye serikali yatangase kiombegia ipura kyake bake wako ya Russia hii no bakonia ligo lilietane te magoli ya maguta ta hiyo maguta na roro lakini aya makama ke onye liter ke wente koni 140 something no bora na be group songa I think 145 on Sunday yes bara bako nyawni usen 200 shillings onye babwate ndingi batakoni kiara babwate serikali ngietanga sereta maguta only 145 ona serenga yara yako ni 145 fine no utige kugora 200 bona fine abo kugora sa Kenya that's why they have come out to konya Kenyans because abo safa iya serikali iko ban tajida iko ban ite goimukirige tambo because that's against the law imbuya amaguta yanga ibara bako ya Russia serikali dara yareta to petrol station tiliko ba regulated na IPRA. Are you sure that serikali ya leta wasibako ya okay kilego babolo lititango jako baligoli this is my point yeah ekiombekia Energy Petroleum Regulatory Authority yes igoge ko regulate amagoli ya maguta ne chinkuru cyomulero. Now do you know what happens nabono ji petrol station is like Shell, Total, National Oil toward just pump they work with the standard prices yes I understand that toward just kiagira ke reflect April well ababona abambali bakonia maguta bate regulated kerokere no ipura etamaiti omaze nabenga ngenda alia ngora maguta kebuyu chirite 200 gose chirite 40 kurwalia yese chiko ba regulated bambekera maguta kolengana liguriri yabo ngende ngete gase gete igamanye ngaga opimeji fund mbimeji fund kubwatu mochando toyo kora bwatu lakini ubwatu irudus turi kubwatu in fact ke no irwere ese siyoko yawo in the event ubwatu utajua ujue lakini boni ngoma tenye chira maguta abolire bantu mbona na waka sabu anyway orobotu ndo gasepe chiko gazeti ya Taifa leo bono omo deputy president wense ya Kenya William Ruto igatagete go Syria
obonyangongo bolia buyo kabiro mu president wense ya Kenya Daniel Toroitich Arap Moi tete kusibonya oro botu ndokwanire ga sobo ime epechi 10 gazeti ya Taifa leo kama sino kwata kenda to ndeka serikisho sona bakosoli timbo atikenda makabakani emere monata ngasire ga igane biashara ao na boy obituaries ya toligeria sigo sori tumanyanga Mba yebuye timu ya Gor Mahia chiko libera saligi na liesagera segetika likia Olentimama William Olentimama Stadium ime ya Narok nkaete nga ayoste simiruka ne bangete na chiko yaleta sinchira yo wekerano exactly na wego igoromba mulikirete stadium gete ya lenge maututi yesterday abona bamulikire yende kurukunga caps kipichoke kine gotoka ime ya caps bet Kipichoke Kino Stadium ya bete promise 200 million kurose serikali ninyare kora osigwebe standardized kwani ngani chombe chikulisio ndo cheka gase bicha bageto Bonyansi mboro actually bonyansi mboro tayi bonyansi mboro decent emurwa meto bonyansi emurwa ese retine murwa ne kenyambi okay eburuka ina igaba kebinto mbire bibi kwamo bonyansi gatibi twakana chirega twarosinga nakabu suguta yes Mombasa chiko toka mono aboigo asobunge coach ye timu ya Arsenal ukoro kwa Arteta niga atebirega iganga Lacazette agendera gutigara se timu ya Arsenal lakini Lacazette yo atakete kuchia sanga iteke bino ya UEFA Champions League bona na bara chikoro Arsenal lakini omo ebereringa atigara Arsenal ake inyora na subiri tuone itendaje Manchester United yekole tu sana butukobo kera lero aseke mina nokeregia English Premier League nakinate beta igoro chigolinya aserige na liesagero nate beta ngatiga Mohamed Salah kole bunege na kole taba Sadio Mane which is very true obo wimboro no ko buangoro kororo lakini tukolia lero na liari teturaganya torrenkie ko bera Arsenal kerba waka na Chelsea at the same time I hope Chelsea will survive the guns omwana Cristiano Ronaldo na asirite kwa Manchester United babu hata matanga so hatutaki kwenda hapo sana waje tuende kwa dondo asante tuende kwa dondo aha dondo leo tunaingia pole na kwa niyo gusiri omwana ne yokongesugoro eyo mwana ndanche yoko ngobero ekera bora jongo kwa pole yangio knows nipeleke dondo anyway dondo leo tuende Kilifi mjini Kilifi by the way umusacha nanyu meto mukungu ekera nyu meto mukungu umukungu nareka bugima bwaye no buya kabisa na negenete sana umusacha oye mbanja ine in short tali bantu bonse bakunyoma na banja ine gusibasika ine lakini abambanja ine naende basika ine umusacha akakugenda emirimo okikuria arete no mukungu nabwate emirimo yaya kunya gokoraka so one day umusacha ochire kuria ekeragenda kurigia mukaye kumbe nkona gokora bari chinkwana no mungwana geto musacha umusaibwe emyaka ya igatwa bakona gukwana igoro y'obwanchani mungwana yako mutebu na mwanje toria muteyo maite ninde people lakini rende bado na botokonyora na tukwane mungwana yakarambu yabakona kuigwanana ani bakungu na bagane na bakungu sana bako bikone so omungwana oyo nyagukwana no mukungu musawo yobono utigete musawo yobono utigete mukuto chinkale bono musawo yige ntakorete bakagamba no muswati oyo bakaigwana na agende kurara bu muswati oyo musawo yende kurara bu ahende kurara bu muswati oyo umusacho oye igarenge mirimo butuko lakini itali muswati no mongi na bona kuru what happened umungwana oyo akarosie sabali yaye kogenda paka asomuswati olia muaye gaki ekera ikage itaganyore gitangisiekire akamwagire simi hey babe umefunga gate babe umefunga gate imefungwa akamate oh babe na achire nkuyigorere tindime easy code igonde zikana nje ngayererete gocha koranje babe nganye tena abwake gozane kiria abo barajake you know what happened kumbe umuzwati yo galime muzwati yo akeira umusacha oye omotebiri umuntu rari igigahiga gonja ugonsumbwa oyu no mukungu mungaine rero musacha oye ria mwakira umusacha oye ne bambere malenga karatigira abo
Mirimo na kieta atenene. Akalie mirimo ya tenete. Akalie mbero gocha. Ekaralie mbero gocha. Kayoro mungwaro na ateni negeita. Mungwaro liuma etaka kagaro musubati ulio gocha. Bona akalema. Kajano musajo yo gocha. Na amumanyete. Okay. Wano nama yetu musajo musubati yo. Amumanyete sana. Lakini uchire kumumanyira ange kuba umiranirega. Aikiranga bono mungwano lia akamosona naliuka nkyo koraga bwana nayo gocha no muruyo nengeje kabiri. Engana akamwakoro mungwano lia kumubwata iga. Mungwano lia kabijolia. Iga monyogete. Kabinyoka buno yo. Iga monyogete okomonyoka. Omubuli ngakia minyota konyara kukweresha. Asa etete ta konyara kotebera nero etito. Iga binyogete buno nyanti kama yuro. Bono my question is this. Kero kena nemba chikogendera gukora no musubati. Wapi? Ya bono. If you value your life. Oh, kogenda. Lakini mukunguzo ndageze manyana kya ngaiboya. Yes. Ngaimwa ya kirifi ya. Kentekemo. Mubekere gutu. Be careful. Kero ko enda musubati amete. Lenda sana. Man. Otherwise rabonda kemende chinguru ekyo. Tiga kogenda musubati amete. In short. In short. Lakini musubati. In fact, meet at a neutral place if you are supposed to meet. Exactly. Yes. Mukungu mujakwa gacha mwaje na maboka. And number 2. Yes. Kwa wanaume wote ambao wananisikiliza. Ndio. Ogopa bibi ya mtu kama kituo cha polisi. Cha polisi bolinke oboire squeeze. Erobo sani mboro namanya nyimbo. Tima etikilike oboire se. Aritari na sinagogi mbamba yoboete. Tata abantu bagocha babwa. Kanisa lera abantu. Batere na zuru bosio. Trato de bage obo amoka abande my friend. Obo amoka abande buno bwo tembura. No buna basubati babo tembura. Especially wali babegete je ya marionya yeji barasi. Anyway, in short ntayo tebangilinga aki obo amoka abande. Lakini nende umeto musubati yoga mutrapet. Why entertain somebody and yet you know you're married? Why entertain somebody? Oh yeah, that's a mistake. Man. Yes, that is a very big mistake equally. Don't joke with somebody's feelings. Yes. You are not serious. Exactly. Especially when you're married. Exactly. Nyole gazeti ya Taifa leo bimanye yimana handa mbanga sinjira yo wikira. To beta ko koraki kwadeva. To baisa ko. Okay. Nyore gazeti ya The Daily Nation itikulia Jumatano litikulia lero bimanye mange amulikira senga seti yeri itikulia lero. Women crush Wednesday. Women crush Wednesday. Okay, nisele kumanya. Lakini ora amanya biyake roja kujaka ko crush. Aya. Kose ko crush ko. Ogwale trobo mbocho. Aro yani nekero tutoke hapa twenda bana. Anyway, diga tokolera waseli tukolia lero. Ayo na rairo borito asa magazeti aseri tukolia rero. Kisi FM enka yomugusi.